Hello guys, magawa ta og skip the castle obi. Okay, sakit ato. Lah, kunat nato dere. Awa. Tanang atong gisulot. Nagsi na. Oh my god. Tok na tabi. Eko, all the practice or chance to skip. Dali. Ito. La! Oh my god! Nanitik. Nani? Oh, kabalo ani. Nani dari? Pangking dari? Oh my god. Oh my god, what is that? Huy! Ano to eh? Creepy, batok creepy kayo. Ano to sa shit? Lo. La! No! Kaya ba to eh? Guba ni ng mga kapan ba? Ano sa maning keke yun eh? Bebe? I'll jump on the guard's head. Okay. Oh my god kata. Oh my god sama nih. Okay. Di siya ko kagugo na ako kay pass ranan ko pas lang na. Fast ranan ko. Ini siya mga good. Ano ni? Tok ba? Ano mo? Agay! Gupunan ko! Ano ko? Ito yung secret key yun dahil baran siya. Oh no! Wow! Ito to eh. Oh, thank you for this guys. Hala! Ano siya to? Kan siguro? Ay, hindi. Ari siguro. Hala. Ano siguro? Ano niya eh? Hala, nahimo tag manukan eh. Oh my god. Samudan ni. Dara na. Oh my god. Oh my god. Unsam tang manok tani. La unsaon lagi to? Oh. Oh my god, inyato ra dayto. La! Kakay. Bob. Oh my god, let's go. We did it. Ay, aranata. What is this? Let's go to the checkpoint. What is this? Oh my god, what kind of water is that? Is that the? Oh my god, magubag na eh. Oh my god. Lo! Agay. Kadakop na ako. Kay dala na akong ang akong kauban. Try ko na play na. Okay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, done. We did it. Oh my god, naman day nay. Guard agay. Naman din ang guard ha duha ka buk. Guard agay tulo. Oh my god. Blah 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 blah. Oh my god, napay traps dere. Oh my god, what the? Wow, kadako sa laba. Oh my god. Anyway, let's up the ladder point now. Oh my god, nahi. Oh my god, you show. Oh my god. Okay, but dili na comeback ang guard. Usan ni? Balance siya. Okay, anyway, let's go. Let's go. Okay, nata. Nabuto ta. Woo! Duga pa sa ubot ay. Ano ni? Huh? Wow, yan ang traps, no? Galing kayo lang traps ba? Ano na padungan ni? Aray na po daw. Oh my god, ba pa ni? Rat na mukhang sa laba. Asa tayo padungan ni? Aray, ambot ko. Ambot na. Sabi ko, di ko makambak dito. Makambak dahil ko. Oh my god, ano may? Let's go in the... I took this. Watch out of the trap. The last person touched the floor.
Okay. Oh my god, what is this? Volcano. Oh my god, let's go. Do not touch the water because it's lava. Not that water. Okay? Oh, look at this temple. Temple ni? Ano ni? Oh my god, padung down. Mag-ato sa basement takdo. Serious. Di nato ni public. Ano ni? Okay. Lagi na. Tata. Lo. Oh my god. Magod. Unsa to magod? Unsa man ang magod na po kuan din magod eh. Lo. Wala ka di ay. Tuloy. Okay, nawala dayon siya. Ano, let's go. Lo, tulungan ko ninyo. Lo, gidala ko sa hell. Gidala ko sa heaven. Help me. Ayun na ka. Help ta. Oh my god, arin na ta. Oh my god, nasa tang na klaseng babaan na. Yung matahan na. Saan? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, what is this? Oh my god, na bone. Agay! Mana? Oh my god. Dito? Oh my god, masa maning klaseng dyan. Oh my god! Guys, stay. Okay. Habok mo diha. Ay mo. Oh my god, nisunod sila anak ko. Oh my god, oh my god. Okay. Kalibog pa yung mapa eh. Ho. La. Dara. Ho. Nan, nakasalota pa na. Nasa padungan eh. Oh, dira. Okay, let's go. Woohoo! Okay, sama. Oh my god. Like, what the mundo? Agay. Agad ato ha. Mang mo diha. Ano ni? Okay. Lo. Okay. Ambak na time. Woo! Wow, kaya ba? May kabayo na ako. Kusog kayo mo ambak. Kusog kayo mo dagan. Wow, paborit ko yung kabayuan. Ako yung kabayo ninyo. Maganda ko kambak na. Okay, kambak pa kay. Ano makalihok? Ay! Agay ko. Dili ko nyo pambak. Palihokon da. Nan. Oh my god. Kakayawa ba na yung kadipi kayo? Nan. Oh my god. Di pa yung kalihok. Kaya mo na. Nakapoy na akong kung ano. Mamak. Oh. Agay! Wait, ato ha. Oh, tagam ka. Anyway. Okay. Ato po sa elevator na to. Kaya kang elevator oh. Made with woods and metal. Materials. Made with woods o sama ka na ni. Pislit niya. But kaya rin ata. But, ano? Oh god, okay. Wala kayo na ko. Secret mo. Ito yun yung secret kayo. Secret kray. Pero unsam niya yung secret kayo na ito. Lah. Wait lang.
Hindi pwede dali. Hindi pwede. Para, hindi ko pala ang secret key. Oh my god. Nasunog ba yun ko? No! Let's go, bitch. Oh my god, kita ko niya. Hindi tamihikap niya. Okay. Oh my god. Ay! Sus! Nakadako sa ilang mga espada. Namantayin sa mga guard, agay. La. Wala na pero tatong bigyan tower. Okay. No! Malaghin. Ang door. Oh my god, let's go. No! Naunsa. Agay, oy, kaka. Oh my god! Sama ko, eh. Unsa na, ay? Natagam ka. Okay. Unsa man ko, eh. Maura man kayo mo. Oh my god. Tusok lang. Tusok. Let's go. Let's go. Sama ni. Like color lagi. Hindi lagi red. Oh my god. Anyway. Tok. Okay. Oh my god, ka-easy ba na? Wala, ang saan to? Man to. O, diba? Oh, let's go. Okay, secret key. The secret key. Oh my god, ano ni? Secret key ni? Hala, maugid ni. Let's go, mga babat. One secret. Yahoo! Mo lagi na akong giingin mga guys. Ni secret ni guys. Oh my god. Anyway, let's go. Oh my god, nano yun da? Oh my god. Oh my god. Oh my god. And that is guys. Hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo if mabag ng akong video mga guys. So bye mga guys. Have a nice day.